Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Umasidag ka iti Diyos, kat umasidag to mati Diyos kada kayo. Da kayo ama nagbasol, bugwan nyo dagiti imayo. Da kayo nga agin sisimpet, dalusan nyo dagiti puso yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, ayan man ngatan ni Dexter. Aya, manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid. Ay, amo kon aday tamanan ti problema nga umayo ibaga kanyak nanang. Ay, nasurukan ang makalawas asaan ang nagaw-awid. Bayan nyo lakay mo ton. Saanan ang masapo la pagdanagan nyo pa No napigsa kami kung malahang ka ni tatang yo. Da kami hindi mapanmang birok kan kuana. Apay nga min aya, abirok-birokan nyo pa'y laang. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kan kuana. Kat basol nan nanang, amo na adakes, sirkan na pa'y laang. Saan kami ang makaturturog kan ni tatang yo? Amang pampanunot no sa dino ti ayan na. Sige, tamapanak to iji balay ni bakit na. No adda ijay ngam nagsinad ang arudon. Iso nga imposible nga adda ijay. Ni, imbag man, tasim marungkar ka dito'y balay manang. Madandanagan ngamin ni nanang, tanabayagan asan ang nagaw-awid ijay balay da ni Dexter. Kunak ano adda dito'y balay yo. Awanan ti komunikasyon mi manang. Sipod nagdesisyon nga agyan ijay balay dagiti dadakkel yo. Ay, sa dino nga rodon nga itayan na. Adda nga mindamag ko. Ngamjak pa'y kumpirmado no pudno. Anya day taadamag mo? Sumursurot ka no kadagiti drug pusher. Anya, sinurot ng dayta? Wan manang. Idi pa'y ngamin agdenden na kami. Madmadlaw kung dayta kan kwa na. Dayta idi ti kanayon mi apagap-apaan. Dagiti naganak mi itati maproblemaan kan kwa na. Baybayan na kami mat kadagiti anak mi. Kasano ngay dayta? Dananang kan tatangarod ti pampanunutak. Uray kasano nga minti pamagbagakan kwa na. Saan adumdumngag? Nubaga am itinasayaat, si katikagura na. Iso abayan yun. Aramidan na ti kayat na. Drug pusher kanon ni Dexter. Dahil tati madamdamag ko kadagiti makasarsaritak agagayem na. Ay na, kasano nga rod nga ibagak day takadatatang kan nanang. Sapay urayon dati panagawid na nga inaldaw. Saan dan anam namaan day ta? Di tay nga rod mo't amo no sa dino ti papapanan na. Malaksid pa'y di ta. Ado, dagiti sumursurutan na abarkada na. Dagi jay ti mangisungsong kan kwa na iti dakas nga aramid. Ay, jakman ammo, no apay ang nagbalin akas jay ti kabsat mo. Sinayang na tinapintas at trabaho na ije Kapitulyo, ta nag-resign. Sapay nagsingpot di asawa na, ngam pinanawan na kit di idan. Ay, sayang. Ado, ti sinayang na anapipintas agundaway. Ala, ikararag talata asapay la kumata makapagpanunot ni Dexter kat agawid tumatlaang. Ket day tamet at alaga ti kadayon nga ikarkararag talakay. Sa di numan ti ayan na, sapay la kumata malagip na ti agawid. Ay, Wingarod. Ay, amok. Saan abaybay ti Diyos? Ituloy talata nga'y kararagan bakit. Adda kaasi ti Diyos. Ha! Ay, Dexter, anak ko. Ay, nasaya talaga. Di na man narakupan. Napanlugak. Ay, anya day taawit mo. Bag. Di yung makita aya. Bag ko. Ay, nangan ka ka din. Isa ganandak. Mabisinak. Ay, wen, anak ko. Yan ka na. Sa akong timang erikab itiri daw. Sige nga, Rod, anak ko. Ay. Saya ata mga isagana ti ka na ka. Jak kaya tinalamiis asidain. Ni Dexter? Iso niya si Mampay?
Wen lakay. Ay, Iso dya mangan ijay kusina. ay nakman nga rod ka sarita. Ay, madamdaman. Inton malpas amangan. Tamangan no agungat manhan. Mailiwak mat nga rod ije anak tan. Ay, urayim langan ay jay salas. Nanang! Danom! Makininumak! Ay, umayan, anak ko! Hindi pa man dahil ta TV? Ay, agbuy-buya ak itinyos baraw. Hindi pa kunak ni. Tulang kaya? Ay, wananak. Idapag. Saan kayo nga agbuya itinyos? Nagdadakas amin dagiti ipadpadamag da ita apanawan. Anak, nagkapuam aya. Saan nyo nadamagan? Nagadunga muyo. Manunga minalawa sa saan ka nagaw-awid. Katanya kumaita? Agungot ka? Ha? Agungot ka? Ay, saan? Inak man lang maturugan. Awang gayam, ilakyo aka na yung tiri daw no addaak ditoy. Pati tawa, ilakyo. Apay ka, day. Surutan nyo ti imbagak. Jakman kaya ti adu asaludsod. Marurudak! Ay na, anak ko. Nagawid ni Dexter. Ay kat nasayaat nga rod ananang. Inlotwak iti paborito na asidaan. Sakbay nga imayak dito balayo. Spoil din nyo manan ako nak. Ay, kimutong mait. Kat, naggapuan na ka no? Di mi mo't nakasarita na imbag ka ni tatang mo. Apay asaan ngay? Ti kunana nga men. Saan kami nga agdamag? Nagalas at talagang ti ugali na. Ang uray no kasta. Pakpakitaan milata itinasayaat. Iso amarmarwam, tanasingpot kayo unay kankwana. Ay, bye-bye amon anak ko. Ti importante, nagawid. Sino tinang ilukat ititawa, ha? Kunak mat nga ilakyo ka na yun! Ay, siyak, barok. Taday. Awan nga minanti angin na sumrek dito'y balhay. Si kaalakla yan, di mo amo asurutan dagiti magbaga ka! Ay, anya day taaya. Ibagayo man kini tatang, no kunak anas ka na nakalakdag iti tawa ken ridaw, surutan yo! Ay, wen anak ko. Ay, amuminton inton maminsan. Ay, nakaluto ak gaya men. Mangantayon. Umay kan anak. Taglalang lang tayo amangan. Jak kayat ti mangan, sa anak pa'y amabisin. Mangan kayon, tadyak kayat ti makilanglang kada kayo alakay kan bakit? Limabasak ita ije balay dananang kantatang. Nakitam ka din ni Dexter? Saan kanumat arumrumwar? Akasla da kabuteng na. Kat no di na kano kayat anakalukat dagiti tawa kan ridaw ije balayda. Ani. Addan sang agpay su ilimlamangan na Day tamot ti suspetsak. Dakas ti agparparik na kanyak bagat. Addan sang agpay su dakas nga aramiden na je kabsat mo. Mapanak to man ije balay. Nanang, si kamat gayam ti babaon ni Dexter diti balay. Bayamon, anak Nanang! ko. Anong ti sapatos ko? Nay, Na, adalaang mat dita. Biro ka man, Ay, wen. nagbastos kamutan iti panagsasaom ka ni Nanang. saan ka makibiyang? Saan ka lakuman ang nagaw-awid no kasta kamot laang? Nagtalnak ako nak Ay, bye-bye amon, balasang ko. Di mon sungsong batan ni ading mo, tapno awan gulo. Sige, biro kak ti sapatos mo, Dexter. Hello, Hello, Dexter. Ni Ani daytoy. aping ngay mawag ka. Di mo pa'y kumustaan mo't dagiti anak na. Awan bibiyang ko kada kayo. Ay awan sir-serbim nga ama. Awan no awan. Apay nga ron nga uawagan nak ha? Amok nga ado ti kwartam ita. Mangtad ka mata iti sustento dagiti ubing. Awan maitad ko. Masyan ka kumamot Bye. na kami. Adapay aramidig. Nagsakit tinakam ko iti dadya Dexter. Sumba-sumbatan nakit din dagiti naganak mi. Kunak tumat kan ka. Saan anasaya at ugali na. Masyanak nga rod ka dagiti naganak mi. Tinasaya at pagyanam idan dito'y balay.
Padasat nga ron nga ibagaday ta kadakwada. Saan anasayaat at ratun na ida iti kasta? Bakit kan lakaydan? Papanam aya, anak ko. Pumanaw akon. Anya ayat di mo kayat dito balay. Makauma kayo. Ay, madanagan kami tumanan ka ni tatang yo. Ay, saan ka kuman apumampanaw, anak ko? Pumanawak, kat saan akon ngagsublipay. Ay, anak ko. Ay, agan-anad ka nga ron. Iti papanam. Aglisi kayo man. Di mo kumaliplipa at ang tagkararag ka ni Apo Diyos. Adula amin nga muyo. Ay, Kita kayo manlangin. Pimanaw manan ni Dexter. wen, lakay. Napanan naman nga tahan. Awan mo't imbagbaga na. Ay, kanayon tamat nga'y kararagan. Hanggang maapay akas talat ti anak ta. Anyaman ti mapasamak. Aklunen tantulatan lakay. Kat ikararag talaangan. Asapay kuma, tama kapag panunot itinasaya at ti anak ta. Saan ka namang namnama ka ni Dexter? Tasabalin at talaga ti taray ti panunot na. Wan manang. Kitaam, awan manan. Pimanaw manan asaan mi nga ammo no sa dino tinapanan na. Amok manang. Di naktupay kayat akasarita. Di na ngarud ikan ti sustento dagiti anak na. Sabali at talagang ti taray ti panunot na. Nasaysaya at no awan ni Dexter iti balay yun nanang. Taawan ti mang bugbog kaw kada kayo. Kan awan ti mang mangag yung agong ungat. Ay, anak ko. Ang madanagan kami latta para kun kuana. Nataltal na ti biyagyo no awan dito'y balay yun ni Dexter. Italaan na amuan me. Ngayon inot pa'y gayam nga inala na ti urnong me kanitatang iyo akwarta. Kunakon kat. Takawan na kayo pa'y nga awan gaway na. Diyak amo, noan niya tinangigastusan na iti kwarta. Inggatang nan iti droga. Kasta ti tao, no agus usar iti droga, nanang. Nakaluto kan, bakit? Saan pa'y? Agbuyak pa'y nga ron iti news. Oh, nimot bayaw Dexter jay maipadpadamag. Bakit? Umay ka dito, darasam! Apay aya, lakay. Ni bayaw Dexter. Ha? Diyos ko, natiliwdan ka dagiti kakadwana. Agasam nga tinaala kadakwada at droga. Naibalod ni Dexter, lakay. Iso nga ron ti kunada. Ay, kasi mati anak ta. Saan ka nga agsangit bakit? Dahito'y siguro ti sungbat ti Diyos kadagiti kararag ta. Tapno agtanan ni Dexter kadagiti dakes nga aramid na. Sa bagay mo't kiti Maibalo dahin. Kat bareng daytoyan ti dalan tapno agbalbaliw. Sapay lako lakay. Nataltalgad ti panunot ta. Nga day di pagbaludan ti anak ta. Ta saan na makaarami di ti dakas. Anyangay, natiliw mo't gaya mo ni Dexter. Wan manang. Nabuyak iti TV. Nagpatinggan ti dakas nga aramid na. Rumbang laang da iti kankwana. Tabarang makaamiris. Nuaddan iti pagbaludan. Bisi-bisi taon nyo latan Wan amanang. Mapanminto kitaan kadagiti anak ni. Irwarta kung dito'y pagbaludan. Saan ka mabali na baybayan dito'y? Nagrigat dito'y. Saan nakas ka rin na anak ko? Amumat na dagsan ti dusa iti panagilako iti droga. Aganos ka diti pagbaludan, anak ko. Adumat dagiti balod anagyan dito'y anagbalbaliw da anamim pinsan. Kasano? Nutong palbiyaga ka may balod.
At naghasi ti Diyos, Dexter. Alaom da ito'y tayong paglabas basaam no awan aramidam. Biblia. Ananwag na ito'y. Mangnamnama kami ababaan iti dayta. Kat maawis tirik nam nga agbalbaliw, anak ko. Saan pa'y analadaw ti amin? Adalem dayta sasao ti Diyos. Kat ipasagupsap mo di ta puso kan panunot mo. Sana na ito'y tika sa pulak. Irwarnak dito'y, nanang. Tatang, diyan kayat dito'y. Awan mabalin may anak. Aklunem ti basol mo ket agbalbaliw kan. Ken agsubli ka kumaan iti panagtalag mo iti Diyos. Di ka agaramid iti pakaikursungam, tas ikanto matlati kaasi iti udi. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, nainbag ng oras kada kayo amin.